Son KSA KNC bangsa long march ini ana bangke dan lumbayong konferensi di putaw na dungan nang lego kasi na bangso long march yan nang ko bangke 17 May 1986 pen la bangso SC KSA KNC tum autonomous state of Harman Tekesong penir nianta Jun un elang la bangso potsi long march program bangke putot en tunang koklo lagi first time kali batai dulu arnisi pedeli tum citan lo SCA Porkimo long council ki free ahut 1992 aning kanta lason long march a history litum dulu lapen pas success lo lasin non a face bang litum ki entunang ko bang kela hello ye government atum whether it is state or central government asot padulu arnisi lang latuma lo citoglo assembly election of terus continue ya Pak start non ante la bangsa birdak ini nang lelang masih ini tuh dasar ke bom lo nunggu bom lo masih hopefully government tuh upaya besi laptop abang nang hang nang kok tahan kasona pesar sudah itu pasti kau bahaya betul ya bukan tapi siapa nama lakukan ini bang ke batai atau kita particularly lah 1995 then yang mau sign that kan aku punya orang they used to talk about NOC state government kan NOC yang sudah turun dia prote state nang big ulang sama kalau kita hukum mungkin langsung langsung putang ini tuh minta kan ini kan tunggal lah no langsung NOC tu bangke 1969 ini kan 244A Indian Constitution along ketok kona hutsi NOC dia bangke state government itu dia tu economic feasibility dah lapan kepreka aspek administratif lapan officer posting apa everything already taken into account and like a do we amateur autonomous state piun e ma pidet pen ko pichip lang ima po bangke 1969 ingkan labang so 244A labang so appeal about the law it was properly debated in both houses of parliament lasil labang so NOC nang pitunang lang po bangke lasin bertuwar ke sampai kalanson nang pidun det ko te meonso lo welcome lo setelah nang pidun det seta kala bang sabut ko nang pidun det lo 69 ni ka lasin non bangke lan di sisri kali lo labang so isi alam lo lapen isi ke labang so 244A po bangke India parliament dan bot lok sabha and sabha penta karbiang lo west karbiang lo lapen di masa harapan isi komitmen nanti cak ini tempat otomatis nak ji pulang salah ada top lasi Jharkhand men kapang bar ke chokche Chhattisgarh men lato kapang bar bang ke chokche ate hal hai ke separate state non bang ke separate state kali autonomous state within state lasi hal hai pen kapang bar ke chokche lan chota kali na even in the context of Jharkhand Chhattisgarh kan Uttaranchal latung NOC en hang hek lasil ke hang he chota kali ki pipe palam chota kali daga bangke budhudet lang lalu jota bang halang so chief minister laki po bangke Jharkhand state will be created over my dead body lapulote NOC bangke lake Mississippi kali NOC bangke lake lamke tuwarta chitte kalam chot po bangke daklang dak lasi don SCG from KSA KNC pun langsung awareness program atau long march program yang nang koke lah ambil sibat. Lapen isi bang ke, nilitum niye tu intum. Even before autonomous state is created, autonomous state nang pipiang kuta, nilitum dorkar naya bang ke law and order. Batai Meghalaya apa na hoilong, tapatolong, pudolong, kepreklong, pudong. Lai iriding, Karbiang long autonomous council, di Mahasa autonomous council long. Labang so law and order ka beda dayok ini tuh order along katora aku tuh stay itu sangat yang lasi non ini tuh dipugang tuh bangke even before autonomous state is created also as part MOU of 1995 law and order up to DC lah SPA level bangke nang pinto kuapot lah non nang pinako
hadak nang Hanover puket tok dak de athe dak legal es penine lahai kadu we alam du alang we salam du lasi hadak kito ko bangke as per MOU of 1995 bangke SP laten DC ang ding ana bangke whether it is IPS officer or ACS officer langso bangke ACR tok longpo CM of Karbi Anglong Autonomous Council and the Mahasau Autonomous Council will be associated in the preparation of the ACR Musiki Pulo. Lasi, halabang sobang nomin tum at nang inabu. CM aduk SB yapen DC tum ACR pada nonalon pulo annual performance report. Halang sobang tok nang labang tok right abang nang. Lalo pulo te DC pen SB pen ha berat ha constable police dan CBSP pen cengno bangke law and order bangke council arede in sidupo lasi bordara lo Meghalaya sokle nak petsita Nagaland sokle nak petsita ini tumta police to juno pononti lain lo isi mudu tumta iba kapre kalam nili tum ninge tu intula non hedjo tukio chumpran pen state government tum MOS kachitok nili tum kaddo ya class kan nili tum kudam itu seta dak bukia kaya pan Sydney ang hoy tu sit sedang reservation itu nabang suka cita bang ini tu ate six itu along nohok tak tokti de kaya men sunglo kan reservation itu ko bang dak seru try pan dak six itu Autonomous Council duki Karbi Anglong di Mahasau pen Chenglok har Meghalaya long dalong Hondo har Mizoram long kadut Tripura long kadut bang joga kaya pada spesifik amen sunglo pen reservation ada kesedu tribe pada lai sialam lo lasenil tum opos akela ke against the spirit of the six itu lo along kala suna ron toke kaya men sunglo lasedu tribe akan pande halan si ketok chok lasil labang senil tum keneng anpar kala tuma demand go tes tega masih chokki population of petan langkang kita siya beda ke ilong long dia konsumsi itu organ kan singasono long kasat itu langsa sabalong bakal teman dia ketika kita konsumsi itu di dalam konsumsi masih itu masih lasi labangsa ayam boya sabang yes ANC youth for nilai tunggu long itu anda semua bang nilai tunggu kroy ke lain lo tiak nanti rat hana message pilih bang